Bakunzi babohoka ukiri TV rero kanongeye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana ni amakuru tuba tugarutsemo arebana n'umutekano politiki na diplomasi tuba tugarutse kugira ngo tuba updating tubabwire uko situation ihagaze muri ano masaha ya mu gitondo dore yuko mu bice bigiye bitandukanye icyitwa imirwano ikomeye cyane iba ikomeje guca ibintu hagati y'umutwe wa makumyabiri na gatatu ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Tugiye kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye rero tugende tubapudetinga tubabwira uko byifashe muraza kunyemerera mbere yo kugira ngo ibi tubyinjiremo tubanze tunasuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro gakomeye. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, badukurikira bari ku mugabane w'Uburayi mu bice bigiye bitandukanye tubaye ikaze tubikuye ku mutima ariko kandi bari mu bice bya za Uburayi, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, bari Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, bose tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kuba rero dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye, muraza kunyemerera tubabwire yuko nyamuneka Loni yongeye manda ya MONUSCO mu bwumvikane hagati y'ibihugu bikomeye. Nta makuru atugezeho turaza kuba tuyabagezaho, turaza kubabwira yuko nyamuneka FMI yemeje inkunga ya miliyoni 445 z'amadolari kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Tuze kubabwira yuko nyamuneka Uburundi buri mu myiteguro yo gukora imyigaragambyo mpuzamahanga yibasira u Rwanda, umwuka mubi ukaba ukomeje gututumba. Turaza kubabwira yuko Amerika yategetse ko M23 iva mu mujyi wa Uvira byibura kilometero 75 n'umujyi ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye yamaze kuba igenda yakigarurira. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politiki na diplomasi, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze kuko ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa gatanu kuri gatanu. Turaza gukomoza kuri byinshi muraza kunyemerera by'umwihariko dusimukire muri teritwari ya Warikare tubabwire iby'urugamba rukomeye cyane rukomeje guhanganisha umutwe wa makumyabiri na gatatu ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo, turaza kugenda dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye. Iminembwe rurongera rubyutse rwambikanye hagati y'umutwe wa makumyabiri na gatatu ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Turaza kubikomoza mbere yuko kugira ngo dukomoze n'andi makuru, reka tubanze tubabwire ko tuba turi kumwe na muganga gakondo, umwe mu bagukoraho rikaka avura indwara z'amoko agiye atandukanye, avura indwara zirimo amarozi ndetse n'ibindi. Mu migani muri benshi rero kuri nimero by'umwihariko ya +283 80 86 44 avura indwara z'amoko agiye atandukanye rero mu migane abiteho cyangwa se abakoreho uryake. Sindi butinde rero kamite ninjira muri no nkuru idasanzwe by'umwihariko ingezeho mu kanya gato gashize. Amakuru aba yihuta cyane. Amerika yavuze ko Uvira ari igice gifite agaciro gakomeye ku mutekano n'iterambere ry'akarere, bityo ko hari icyemezo cyose kigamije amahoro kigomba kwitandukanya nuko cyafatwa nk'igihe gito. Abadiplomate rero b'Amerika bashimangiye gusubira inyuma mu ntera yuzuye haruguru kurushaho gusohoka mu mujyi gusa aribyo byatanga icyizere cy'umutekano abaturage mu bikorwa byo gutabaza. Imyanzuro rero yashyizwe imbere mu gihe intambara yarushijeho gukomera ndetse no kugira ingaruka zikomeye ku baturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, by'umwihariko rero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho umutekano wagiye uhungabana, ibikorwa by'ubukungu birahagarara n'abantu benshi barahunga. Amerika rero kandi yasabye ko impande zose bireba ari ukubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu, kurinda abasivile ndetse no gushyigikira ibiganiro bya diplomasi bigamije kugarura amahoro arambye. Anagaragaje ko kandi igisubizo cya politiki gishingiye ku biganiro no kubahiriza amasezerano y'umutekano aricyo cyonyine cyatumye uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo
bugira amahoro arambye. Ingingo kandi hakomeje ivuga ko iturutse i Washington DC ndetse igomba kuza kwitabwaho by'umwihariko ibi bice bikongera kugira amahoro by'umwihariko arambye. Ariko kandi ku rundi ruhande bamaze kuba bahagera bazana n'uwitwa Eric Prince. Urabizi yuko uyu nguyu ari umwe mu bacancuro bakuru ndetse akaba ari kiyongozi wabo utanga amabwiriza biba bigomba kugenda bikurikizwa nk'uko amakuru abivuga. Ubu tuvugana rero Kinshasa, Tshisekedi nta nubwo akikurindwa na bamwe mu bamurinda. Amakuru mfite ni uko abacancuro bazungu b'aba Blackwater aribo barimo baragenda bamurinze, ariko kandi si ibyo gusa bijyanye no kuba bari kumurinda, ahubwo nyemera nkubwire yuko abandi bacancuro bashyashya bamaze kugera ahitwa Kisangani. Aba rero bakaba bagiye mu bikorwa bidasanzwe byo guhangana n'igisirikare by'umwihariko cya M23. Bavuga yuko ngo kitagomba kuza gufata Kisangani ndetse nta n'ibice bindi kigomba kuza kongera gufata by'umwihariko hano mu mujyi wa Uvira. Ariko kandi ntago ari ayo makuru gusa ahari, nyemera nkubwire yuko nubwo abacancuro barimo baraza, igisirikare cya M23 nimba mubyibuka neza cyatangaje ko nta mucancuro akizongera gushyiramo imiyaga cyangwa se kizongera gushyigirira impuhwe, kandi nabo bari mu bahungabanya umutekano muke w'abaturage hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero aba ari menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nk'ubunyemera nkubwire yuko mu kanya gato gashize ku mupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye kugaragara abasirikare bagera kuri 6 bo mu gisirikare cy'u Burundi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru rero akaba avugwa yuko abangaba bashobora kuba bari kuzanwa hano n'abantu batari bamenyekana, nyuma yuko ngo iyo basirikare benshi b'abarundi bagiye bagwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bose batagiye berekezwa iwabo, ahubwo harimo bamwe bagiye bagira gute bashyingurwa no kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero birakomeye kandi bikomeje kuba bibi cyane, kugeza aho igihugu cy'u Burundi nyamuneka kigenda kinahakana yuko n'abasirikare bacu bari kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyamara bikaba bigaragara neza yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari kugenda bagwa hano ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bishobora no kuza kugira ingaruka zikomeye kuri bamwe mu basirikare n'ubundi bakomeje kugenda boherezwa by'umwihariko ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi nk'uko biri kugenda bigaragara. Amakuru rero ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi ndetse n'ibyinshi bikomeje kugenda bivugwa. Ubu tuvugana mu nyemerere mbabwire yuko drone yari imaze kurasa mu misozi miremire y'Iminembwe, ari drone navuga yuko nyamuneka irimo irazimo zaturuka mu gihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru amwe kemeza ko zimwe muri zo ziri guturuka n'ahitwa Kisangani. Ibi rero bikaba bishobora kuza gukomeza gushyira mu kaga gakomeye cyane igihugu cy'u Burundi, bigaragara neza yuko akijanitse muri no ntambara mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ariko kandi si ibyo gusa, kuko nk'ubu mu nyemerere mbabwire yuko amazu y'abaturage menshi by'umwihariko yamaze gusenyuka, ibikorwa remezo byinshi byamaze kuhangirikira. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu avuga ko bishobora kuza gukomeza gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga gakomeye cyane, nk'uko bikomeje kugenda bigaragarira buri wese. Andi makuru rero akomeje kugenda atugeraho ni amakuru nanone arebana n'umutekano, politike na diplomasi, agaragaza ko ubu tuvugana mu bice byo muri teritwari ya Rutshuru igisirikare cya M23 cyamaze guhagurukira amabandi, nyuma y'uko byari bimaze igihe amabandi yarigeze akarakajya, nyamara ateza umutekano muke mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero bikomeje gukara, ariko kandi bikomeje gukarata mu bice bigiye bitandukanye. Nyemera nkubwire yuko byibura abagera kuri 6 bamaze gufatwa. Aba rero bakaba muri bamwe mu batezaga umutekano muke by'umwihariko mu bice bituwe n'abaturage. Ibi rero bishobora kuza gufasha bikomeye igisirikare cya M23 nk'uko makuru y'ingenzi akomeje kugenda atugeraho abitangaza. Ibintu rero bikomeje gukara, ariko kandi bikomeje kuba ibindi bindi nubwo birimo biragenda gutya. Nyemera nkubwire yuko nyamuneka aha muri teritwari ya Rutshuru ari kimwe mu bice avuga yuko igisirikare cya M23 kiraza gukomeza kwitwara neza. Impamvu y'ibi byose ikaba ari uko iki gisirikare cya M23
by'umwihariko aha ngaha abaturage benshi cyamaze kubagaragariza yuko umutekano urambye bagomba kuwubona, kandi nyamara ibi byose bikaba bikomeje kugenda biba mu buryo bwo kugira ngo ubundi bite ku baturage.